JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija Tiasa weno ngahega turoretia ni hatira ndiona kama ndirenda ari siasa oro ni hinda riria riho yes tuthia tukima device goka hora ya marakienda ituruba na ni ufati uthome kindu gitagwo the odds yes kona igirira ha guthia atia gatege ni gekumboka kana iguona kanyamo yes kana yeguthie yes The unfortunate thing about politics is that winner takes it all. Yes, gotire kindu tigageria ona o deputy. Yes. Na tukirero mbimbi ya ni uhulu zukimirega. Ya ndemakiga matikoria rami matikoria fara. Yes. Mbimbi ya riri. Inyitithania andu ugakora riu aria mahotana ri ayangi hari okundu marakatia. Hari marathecererio. Maraharukio. Yes. Yes, tukirege horo cio. Riu siasa mundu ria wacinda ri eka yangi. Yes. And you, even if you lose by one vote, yes, you have lost. Yes, mahemote. Yes. Yes. Ikogo kigira siasa ni mego menye. Wike kindu gitagwo a quick assessment. Yes. We uri atiriri pattern sira hana atia rita riu ringi. Mathuranire atia? Yes. Maikirie kura atia? Tariu wakwa riu muthoni uyu waito masi. Nyenda kurugama kuria kwao Mathioya. Mangethanire na Ngunu the village boy. Yes. Uri last time ri. Niguo athurirwo memerekia. Mahana atia thaici. Yes. Maikaire atia? Performance yao ri ikarite atia. Yes. Tondu angigio oro ucio ni gutuika from a very informed position. Yes. Ni ukumenya riu ona ndo ni guthikiria ground. Niguo ndo marauga atiri. Tetiathura andu ni undu wa ngumo. Julia mundu ekaine. Ukamenya riu approach. Nyoka mezeja. Yes. Yes. Taro ni makinya andu makiuga atiriri. Tetiathura family. Ingetikia ndiganiro. There is a time ugiaciairwo family no tongoria ri ugietirie giturwa automatically. Yes. Utaipata. Andu mauga atiriri. Onu wakwa wa hianyu. No tongoria kwa okoro ikaine muno. Andu wa hianyu ri yakoretwo athanite kanyanya-ini. Riu family no ri tumanengere. Yes. Ona oria na mathai-ini maracenjia oro cio. Necio mathuranaga na clan. Yes, na clans. Magaikara thi. Gwitu oro cio Amerika no wambire ukiehera. Ogatene we. Na ni wega umenye rita riri ringi. Andu matigathurana na ruhuho. Yes. Yes. Watu hawatachagua wind. People are informed. Yes. Actually ni ukona ito machine mix. Ni ukona gitenge kiingi muno kura ini. Yes. Gitenge gakorwo gikingi. Kena marangi ngurani. Yes. Uigue president mathurire uyu, MP uyu, governor ucio ngi, MCA kiama kiu kingi, woman rep kiama kiu kingi matikarora kiama. Ti thuti pana thutire. Ona githigweka campaign ire. Erie horo cio athuti. Riganirwo pio. Yes. Ona ground ya iguru weka campaign ri etia kura ciaku we mwenyewe ndugeterie mundu. Yes. Getura kia women rep ri rinyona kaingi women rep magethie woman rep magethie gweka campaign ri negiritanagia muno na governor. You see what happens and it's political strategy. Woman rep dakona budget yo nene na hinyo cio akibia. Yes. And she is a candidate witagia kura cia the entire county. Ta governor. You get it? Yes. Riu ukimwira ningi riu anyagie mbeca a launch campaign yake ri no aciage. Niego ciaga. Nikio hocagia nawe ni wike research. Yes. Wiurie governor wanyu ri ni aracoka. Among the 54 iratigara. Yes. Analundi ama halundi. Manake kama halundi. Yes. Hata wewe huigi. Origane no piu. Yes. Yes. Ona MP kwe mehocagia na ni makorwo me very
strategic atura fagagira gavana tundu gwake nigetha hende ya kinya nimo kadirika no nani ndia murehera gava ndia murehera gacira gabarabara nimuona wira ria tukirutite yes you have to be very strategic sio kuvuta tu mutu ni ya gava no ngimurumirira ri ni gubangwo wega nake na megari orire you know the gubernatorial campaign is not cheap. Well, it's not. It is not. Neo kurira B wega kabini ego thioro gwirorire tondu kwa taru county is very vast ri ona no gikaba na maguru ta no thiestari na guku ni gubatara kipiririki na ikamba amuranga ni gupiririka yothe ni guthiururuka no ikona micemanio tano ri kapita nju ni kugira gubatara kugera iguru yes ni mundu raigira siasa wi uri atiri ukoragwo ku ale makoko ukoragwo ri ale maigirie siasa ri mekite atia marariririo atia niki matigetie gweka because people are going to classify duaya turare heiru ku turere ati ni ayuria biashara ngaku tutira mathura ringi mundu ni akinderia ku athomithagia na mushara ko no siasa lazima uangalie taudia dingesiro kama nongetisha ona guku kudio na mulwetia ai baile ritarere last time ni twari last time but one last time but one twaina kanyira tugethi ginya ko kanitha-ini atukiria marigo maingi muno hau nja kanitha-ini ndirikanaga tubia twahurirwo alejua athire kuu na ndege aicoka agibaya yake agabanga andu pisani wake agiuka akiuga ni mwatigirwo kindu yara iraini ndimunengere nini mana fune gwibanga I remember hari MP mwana ha rogo Kiambu etagira aria marangengana nao meke mucemanio nona magikora ogwo okaga na pick up ena kimero oka kiaragia ngindago kiunganirio andu oka kamararia tondu mucemanio no athira ri runa kiokagerete ku gatagati na kimero giake athi ari wiki ni kumabanga haha timo no ndagithurirwo acha yes of course we kama na thara we na ndurathaya no mwaka muthonia kamaga na gukugithunguri no mwaka umenye guthathaya nigetha ikurukie iria nerekererie wega riu siasa cienda guo pole pole in fact mama cirinaga kana kawaji ko hende yo tondu guku media muno eno itu ni rutite ISM wawe tondu aona wa kife Sabina Wanjiru ari guku ona mugithunguri ari guku thaici yata muni wa mucomba ari guku tukirugametie angi tukarugamia kanyira tukarugametie kaitia hani tukarugametie mithamo wa Kariuki ndaga MCA koria Kenyatta Road kaitia hani athukiria rugamaga na kanua Mondo igeciria kunoga mzima mzima gatha ya kuria Nyaikuru anyway we'll see nitokuona ni next year by the way next year getha atageke gakoro kirine kimudio guo ya campaign the second Tuesday of August next year nego the D-Day niturashoka Reure. Yes. Right Honorable Speaker of the National Assemblies. Mr. Wetangula. Wetia nduige mwa Speaker wa National Assemblies title yake ni Right Honorable. Yes. Inaisio iti corona doige. Hapana. Yes. And you know the Right Honorable Speaker of the National Assemblies. Gaturwa ka uthufururi ni because you are is it third in command? You are third in command. Yes. If God forbid number 1 number 2 you are number 1. Quite unlikely. Yes. And you know
from history, no. But he is third in command. Yes. So he is to address agota mudo ngia for you. Oyo. Ona riria torugoro SGR ali. I understand the president and the deputy, the new president. The security system felt it was a breach. Yes. Yes. So supposed to hammer. Mativa de ginya ndege emwe. Mathire mageta riu speaker. Akeigwo hando just in case hando rauma. Yes. Speaker oria weko thaici etagwo Moses Masuga. Wetangula. Yes. 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 Motu akule Bungoma. Yes. Yes. What is it, honorable majority leader? Majority leader Ijungwa. What is your point of order? Honorable Sabina, what is it? Kawanjiku. Honorable Kawanjiku. This is not a house of political shenanigans. It is a house of honor. It's a house of honor. And what we do here is regulate. Yes. Order, honorable Kwaimbori. This is not DCP. Sio mambo yasikiza ground hapa. Moses Masika watangula ya reasonable. Niala wigire the research. Eketu. Area iro na ndika no ali kana mwe chukuru. Mweka kigara ni oro guori. Gita umete to rimwe gikimaka godo ni mwamenya ekimako. Waikara kira thioguo doing a lot of nothing. Muka igwa ni gani ciria katia. Iramako. Rimwe teide ku grade wo. He mwalimu woka akauga. Pia ni kelele ifo na naona mkiripiti wote. Na vile meanguka ati mathematics 20%. Huku hakuna mtu anaenda hiyo darasa ingine. Mkaliko nake. Una nini? Nina wangu ni kimwalimu. Nini? Hata hamna aibu. Tunaanza fikiria ati vile mtaenda university. Na mnashindwa mpaka na mock. Mock ni kitu ya kuanguka. Na hii kuja hii nyingine kubwa. Continue yapping, and I was looking at your grades. They are dismal. You are yapping here, going all over the class. According to the research that is there, 56% of you are not going to come back to this house. So what we basically have here is like a farewell party. So if we don't have another sitting before the election like this, you will know I reminded you that you are not going to come back. Yes. I am not going to mention names, but I can see. I can see you. Yani makiria manuthu matiracoka. Urabuge ni maroni athiri. Atiri mwesi. Isachi elekirwo ku. Ndigwa marekire na nyamu iria cio mekaga nacio. No marorithia haswa no. Ndigwa marathite nginya ground. Iyo ti mihahe andu aya ma opinion puru. Matirarihite. Wakwa ni uti mundu murie. Jesi yako uti mundu jigwete atene uretio. Wakwa uti mundu uretio ground yakwa. Onake mundu speaker nake rimwe ni nenda utwenderia guoya. Kuroria mata. Ici ni thaa cia kwira mundu agacoka igwo twina maruni guku. Atene mwaka twina mukinya mwaka ungi mugima. Na thio thi 56%. No mwaka mongo. Mheshimiwa Speaker. Sasa tuko bunge. Unaweza tuambia labda ni wapi kuliendwa sana? Well, you say I cannot tell you those details. These are just general opinion polls that were done randomly. Sasa ni ungetuambia mhezi. Tuambie uniambie kwangu kulisemwaje? Walikuwa ngapi? You see, go to your ground, underground yako angalia. You will be able to know where you stand as an honorable MP. Saweni yake. Tuende tu. Waliuliza walijua mimi nasemaga nini? Mimi ni wasikio. Mimi ni mtu wa kusikiza ground. Walisikia mimi walibia mtu walikuwa nauliza mtu na ile sama mtu alisimama nayo ama ile anasikilia saa hii. You say they asked a general question. If elections were held today, unaweza rudisha mbunge wako? Yes or no? 56% of you, your constituency said you are useless. You are going home. Wakuambia tuko Munyoro.
Ora me akwani. Ai mo opinion por ma matiro avi wega we. Iyo te matiro tora wega. Na to kwaja kuri wo girao ni wo gai. Kwaja kuri wo kora avi atia me. Wakwa kwena tumuru tu na bara jiru muno kwaja tuburoga. Ndece ntutoroni tu. Asio ni marori dio. Nio. Ndio sio mati genya ndara wega. Kumo ni ndathurirwo. Na marasa poti mundu urenda getikiriku. Ogiki. Ah icio no motiga guthikiriria ningi muheci muno. Ikara we iguete 56% ikare ndu. Nyamo icio cia turasi gara ira mbere. Ndi ciothe. Hete ciothe cia gara ira mbere. Ndomire athuritwo. Nathurirwo ni mundu nau. Reke urauga we. Agathotesha. Atiriri korariga no nyamo icio cione tie Peter Kennedy no atwathe. Buona PK. Pero alika tuna Smith. Yes. Ewe. Yes. PK ni ahetwo kura nyingi muno social media. Ale bere. Kona social media tio kura. Akwira atiriri mwezi ndukamakio ni nyamo icio. Tuni ombere. Sidauga ate mukara iko ni gutwatha guko wanja koya. Ndira waguo. Na waja kwa tukona guko na ndu. Opinion por maka wanga 27% ya ndu. Ni ankinyire ikomi. Igenya mo icio itiruta ira gicagi. No matauni ne. Urakioria mundu wetauri kani agathura na rugongo ri. Kune kukuria ndu. Matioke morie mama boga. Na mutu wa boda. Ayo tindaga nao. Tukirutira wira guku. Mutikagore guoya ninge tondu speaker neuga 56%. Mutikamake. Kwaja ni Andreas dia gwetia kia gavana ri. Yo opinion ni puru sitige makiani. Sitige makia. Puru si adu. Opinion ni puru agadu. Distauge twagana gogwathwo ni muini uyu. Bobby Wine. Na muthe no kundu kuu. Kuratho. Wanyana makiria ma 90%. Kuratho ni horio. But what I am categorically saying to you, the opinion poll that was done, and I think the approach was beyond reproach. Still, that 56% of you are highly unlikely to come back, to return to the National Assembly. So, mwanza kujifundisha kosi zingine. Maje wefundisha kosi cia moko. Cia moko. Na mahota meke forex. Yes. Kwa biaire. Forex ni acia njigi riu. No ko idwari no greta uri ndire achokire. Etagwa leu. Ndire achokire kuingihio maundu maingi. Sisi ni okuya tu mariera. Twererera-ini. Iyo kona yathi. Akene magefundithia ingi. Amuta road sasa mujitayarishe. Kwenda kwa ukulima. Rugoide ni Mr. Eliud Kafoga. Araria mathabu ni mari. Mathabu ni twambete gutigana na mothirikari ya mbeke mayo. Tugithie singa poto marumirire. Turathie. Turathie. Na ntwana raizire aka undu gatana kenia saimo. Ndaiguire. Ana kena. Na ni natumire thitoke onandie. Okay, ndireweka mathabu uguo arekire. Okay, matiekagwo kaingi. Macio matiekagwo kaingi. Ndaraugire we miaka eri nayo ri. Tukiwa tutuike first world in that years ri. Ako kinyete ari akorio guka uyu no. Wakarehero muthoni. Korio guka uyu no. Ayu atikaroa. Oyo wakire matha. Nada tota uko rio maeria. Nakora kinyete ejire ya riri. Utire kiuga tangitemania. Ona kiuma kanitha. Akoru ana cucu andira. One. Erago guka. Guka. Yenda wewe nyenda wetu Mansaimo. Ni ndaroragia korea kameme. Ajetai Saimo. Monje tembetes. Na dale shifo. Jeta betes. Yes. Agora betes. Namia netwazwekira first world. Your name do. Yeah, Andrew. How old it is? Fara gera teiguru wa gwitu. Expressway. Ai. Enja.
Akero ona ni rodio atiriri. Sifo. Wambetesh. Rodio atiriri. Ananirira. Ndirakoigwa. Arione Mansaimo. Tu que the first one. Yes. Guka. Idwa buru. No. No chora menya. Kero. Ona nikata we haha. Oye no. Arakata ndo. Mautaira nake. Moro ana ne hide gwa thirikari. Ate. Moro we. Ara tuo. Moro ne bakawajiko. Marori atiriri. Marori akano magarie mugithi guku rungu rwa gwitu matekuhutia nyumba. Ogerie ku. Mondo ni athomere kwao. That is in 30 years from now. Na mule to marigo. Ya koru akiaria ta bu. Asejetia nini? Akagana ka soprano. Okay, guka, hora guka rohe. Nekendeka. Nakoliganirwo. Kija miaka that ugiongerera that hairia wina yori. It's warning. Yes. We muthoni no aigue at least comfortable. No ithuĩ tuongerera that ri. Ndirona aca Yes. Kwe gutuka. Hey that. Sunset years. Tĩri nĩguo tũgakorwo first one. Okay, guka wahianyu. Guka wahianyu. Hey no. Ne jitagwo Betie. Ateo. Ndimumemere kiai. Ko. Ngoro guku na Spain. Ndwe bũrũri-inĩ wanyitania rĩu. Atenado. Ngũrai atĩrĩrĩ. Tũrĩmbo tũrĩa twa ngwe. Andũ watũigĩte. Ndigeririkanaĩ. Iria. That will be then. Ndio muthori rĩu nĩwe wasiri wa planning. Yes. Turatubone mũirĩtu ũrĩa mũnene thirikari-inĩ mwarutaga nake. Rĩngu. Karen ni nyamũ. Nice. Thank you.